Welcome back. Aggrieved villagers of Kasarwane in Pedna have asked the government authorities to clear their stand on Mopa Airport. The farmers in Mopa have asked the government to intervene and clarify to the farmers whether the land acquisition is for an airport or for any other purpose. Court had ordered the government to give fresh hearing to the farmers on land acquisition and compensation. तुमका आम्ही कॉम्पन्सेशन दितले, तुमका आम्ही अमुक दितलो, तुमका तमुक दितलो, पण आता ह्या संदर्भात जी जमीन ॲक्वायर जी अशी करीत चाललेली असतात तर तुम्ही पहिला डिक्लेअर करू मला ह्या एरियात तुम्ही डिक्लेअर करू इन रायटिंग, दॅट मीन्स इन ब्लॅक अँड व्हाईट व्हॉट इज द कोर्ट. हां, तुमच्या सरकारकडून जी हॅरॅसमेंट जी लोकांची चाललेली असा त्याचं कारण काय? हे हॅरॅसमेंट असा, ही लोकांची सतावणूक असा. प्रत्येक वेळी तुमका ते तुम्ही ती ॲक्वायर केल्यात का असा ते तुम्ही बॉर्डर दाखवून ना काय नाही खयची जमीन सोडल्यात म्हणतात ती माहीत ना तुमका. पंचायतीत समजा आता ही कासारवणे पंचायत मग ह्या पंचायतीत जे असा ते खयची जमीन वगैरे येतात ते तुमका काय येते. आम्ही काढता असो की आमची हियरिंग घेतली म्हणून त्याचो अर्थ जातलो आणि त्यांना विश्वासान घेतले असो जातलो. त्याच्या पयलीं आमकां कितें दितलो तूं आणि कशें कितें तुजें कितें मांडणी आहा पळय ती पयलीं सगळ्यां फुडल्यान मांड. Reporter Vinod Mehtar for Prudent. Kalangut police busted a sex racket on Thursday night. Police have apprehended 5 accused persons and rescued 2 victim girls. Both the girls are from Kanduli. They were forced into prostitution in Kalangut. For the investigation in the case is on. Receipt of specific and reliable information, the officers and staff of Kalangut police station conducted a raid at a guest house in Tiwaiwada, Kalangut, wherein 3 accused persons, namely Abhishek Gupta, Hanif Khan, Biju Nair, were apprehended for procuring 2 victim girls, both native of Goa, for the purpose of prostitution and supplying them to 2 customers in his guest house. The victim girls were rescued in the presence of a NGO. All the accused persons, totaling 5, have been placed under arrest. An offence under Immoral Traffic Prevention Act 1956 is registered and further investigation is in progress. The room which was used for the purpose has been sealed. We are shortly moving a letter to the SDM to close the premises which was used as brothel. It may be recollected that Abhishek Gupta earlier booked by the crime branch in a similar offence last year. Reporter Shamsundar Fateh for Prudent. All Goa Bus Owners Association alleged that Transport Minister Sudhin Dhaulikar has done nothing for the betterment of association and is avoiding meeting with the members of the association. The association further criticized central government's decision to hike diesel price. आवाज आमचे ऑल गोवा प्रायवेट बस ओनर एसोसिएशनच्या वतीन आयचे डिझल वाडला आणि हे डिझल वाडोवप जे सरकारान वाडयला तेजो हांव निशेध करता. एक हेमी घोटाळो करप आनी ते सरकाराक तिजोरी भरपा लागून आमची सारक्या बारीक मनशांचो जो एक पोटा लागून जो वेवसाय करताय तेजेर परिणाम जाता सगळो. जे कोण घोटाळे करताय तांकां इमिजिएटली काडून सरकारान भितर उडोवचो आनी इन्क्वायरी करची. हे घोटाळे करप तेमी आनी आमी बारीक मनशांनी हे कित्याक सोसून घेवप. जेन्ना 15 वर्सां पयलीं जर मडगांवच्यान पणजी जावं पणजेच्यान वास्को हिंगा 122 प्रायवेट बसी जर चलताल्यो जाल्यार आयज थिंगा 70 ते 75 बसी चलता. आयज थिंगा कमीच कमी 150 ते 160-170 बसी आसूंक जाय आसल्यो. पूण विनाकारण बसीवाले त्रास करपा लागून ह्यो बसी घालताय. काणकोणच्यान लायनी घालताय, पणजी फोंड्या घालताय, कदंबा नाका थिंगा घालीत उरताय कदंबा. बेश्टे मिनिस्टराक उजगाटन करपा लागून आनी कांय फायदो ना. फायदे आसा जाल्यार कदंबा इतली हें करनासलेली. लॉस 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 म्हण दाखयता. Reporter Samir Bhatt for Prudent Media.
Kurtur Karancho Ekport, a non-government organization, has brought to the notice of Forest Department illegal tree cutting at Mont Hill in Kurturi. The organization has demanded protection of the rich and fragile forest cover. Kurtur Karancho Ekport alleged that a builder from Madgaon has carried out illegal tree cutting for a mega project. They have written to Deputy Conservator of Forest regarding the tree cutting. Members of the association informed that the area was identified as no development zone in the plan prepared by Kurturi Panchayat, but Chief Town Planner has changed it and made it as settlement zone. जायती दोगर कातरून शेतां पुरोवन वयता थिंगा वायलेशन लॉ पडहा तेका लॉ म्हणून आनी आमच्या गोंयकारांनीच जे बिल्डर्स इन्वॉल्व आहा हितून आज ही देखून पडे आमी आज तुमकां हाडून तें दाखयलां. हो बिल्डर एकलो दुर्गा बिल्डर्स म्हण मातसो मारगांवचो हे जोरी तर आज हे भाशेन कातरून जोरी तर हिंगा प्रोजेक्ट हाडपाक तेगे इंटेंशन आसतलें. बिल्डर म्हणटकूच दोनी सायडीन दोंगर आहा, फॉरेस्ट आहा, सकलाक फॉरेस्ट आहा आनी मोदें जोरी तर हें कातरून जोरी तर बिल्डिंगां आयलीं जाल्यार आमचे आनीक दोंगर म्हणलें तें आनी फ्युचराक दवरपा नाय. जो रिजनल प्लॅन कुर्तोरी पंचायतीन चीफ टाउन प्लॅनराक धाडिल्लो तातूंत हे नो डेव्हलपमेंट झोन म्हूण आशिल्लें जाल्यार चीफ टाउन प्लॅनरान ही एरिया सेटलमेंट केल्या आनी रस्तो कांयच ना. रस्तो थंय 10 मीटर रोड दाखयला फक्त ह्या सेटलमेंटाक सर्व करपाक. जाल्यार म्हाका दिसता RP 2021 स्क्रॅप करपा खातीर आनी चड एविडन्स नाका. हे एक एविडन्स पुरो. Prudent Media tried to contact the builder and forest officer, but they were not available for comments. Reporter Samir Bhatt for Prudent Media. News from sports after a short break. Stay tuned.